encane. Mokwetsima indla swilo swa swikulu. Bese umoya ongcwele enza izinto ezinkulu. Ngamana uthi sola leswaku wawutshame nkarhi wa ku leha. Uzozisola ukuthi wawuhlaleleni isikhathi eside. Mara Xikwembu xi na purpose. Kodwa uNkulunkulu une purpose. Hallelujah. A Xikwembu xi na purpose siku ra nyamuntlha. uNkulunkulu une purpose ngelanga lanamhlanje. So dakarito ra Xikwembu. So sizoya sunile kaNkulunkulu. Kuna xihloko va nga xi veka. Khona isihloko esibekiwe. Va le building sacrificial altar. Kuthiwa ku building sacrificial altar. Yi kona ka post va nga yi veka. Khona kule post ebekiwe. So nami ngibone ku ri ni tirha hi loko se va yi vekile. Ngibona ukuthi nami ngisebenze ngayo ngoba sebayibekile. Hallelujah. Amen. Bazalwane Xikwembu xi na matimba. Bazalwane uNkulunkulu unamandla. Mara ne Satan una matrix. No Satan unamatrix. Amen. Hallelujah. Amen. Satan una the tricks. USatan unamatrix. Xikwembu xi na matimba. Jesu uNkulunkulu unamandla. And devil know the Bible. Ende uSatan uyalazi iBhayibheli. And Satan wa khale. Ende uSatan wakudala. Satan a ntanga ya kokwani wa Satan mina. akusintanga gogo kamfundisi. Ibe khona le ka Adam. Ube khona nakuAdam. So he know how to trick you. Uyakwazi ukuthi akudlalela matrick. Hallelujah. Amen. Mara yena uNkulunkulu unamandla. Kodwa Mudzimu unalimandla. uNkulunkulu unamandla. Mara khona le mabitso a Satan ri sa wa tsebing ri sa wa recognize. Kodwa kunamagama kaSatan esingawazi noma singawa recognize. There are many Christians who can pray. Khona ama-Christians amaningi akwazi But when you ukuthandaza. look into their lives, Kodwa mawubheka empilweni yabo they are experiencing a lot of delays. badlula ey'ntweni eziningi They are not successful ezibabambelelayo and as they were supposed to. abaphumelelanga ngendlela bekumele So baphumelele ngayo. uNkulunkulu ubeke the word, the word of God. shibeke erito la Xikwembu. Hallelujah. And the Bible said in the book of Jeremiah Eli 33 Bible verse 3, lithi kuJeremiah 33. pray and I will show you the great and the mighty things that you do not Ithandaza know. ngizobonisa izinto ezinkulu ongazazi. In order for the devil to rob you, Ukuthi uSathane akwazi ukukuthathela he will izinto zakho. prevent you to know the word of God. Uzokwalela ukuthi wazi izwi He will likaNkulunkulu. prevent you not to you to apply the word of God in your life, Uzokwalela ukuthi usebenzise izwi likaNkulunkulu so that you empilweni will yakho. work with your experience. Ukwazi ukuthi You will work with your qualifications. Or usebenze nge-experience yakho noma nge-qualification Satan yakho. ngena le kerekeni. Sathane ungena nasesontweni. Hallelujah. Utamuntu amunhu ayimbelela ku usathana kalamandla. Uzobuza umuntu athi uSathane Loko akanamandla. uSunday Makufika uSunday. athi kumari wa chenini. a- Mara asithole tolo ukuthi ayimbelele leswaku sathana kalamandla. Mayizolo atulethi awuSathane akanamandla. So uthi vutisa ku sathana bayimbelele wakala. Bese Yiwe uthi wako. uSathane acula ngayo ngomuphi wakhona. Utwa mna the devil is a liar. Umuntu athi uSathane unamanga. Lokurisha mzo. Maku-success. Ambili uyithobekile. Inhliziyo iphukile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So kunishilo leswi hi swi ignoraka. So khona izinto esisi-ignorayo. Kuna swilo hi swi tirhisaka Kunezinto esizisebenzisayo for our gain. for ukuthi sithole inzuzo. Hallelujah. Kuna swilo byela ka kereke leswaku mu swi endla swa ku ta gain. Khona izinto esizitshela isonto ukuthi asikwenze so that kuzokwazi ukugayina thina. Because kuna vanhu lava nga vitaniwa Ngoba kunabantu ababisiwe. hi makhwiri ya vona. Babiswe ngezisu. Kuna lava va nga vitaniwa Khona abantu ababisiwe. hi vanhu. Babiswe ngabantu. Va ku vona vona sesise. Bathi yabona wena sesifisethi. Ngendlela ushumana ngayo. Ndlela leyo utshumayela ke yona. Hawu ka thoma kereke. Ma ungacela isonto. Kereke ya gago e ka tlala. Sonto lakho lingagcwala. Le yena a tswa. Naye aphume. And o a le a mbotsa. Ena lo mtshelile. Ha re Sunday. Makuthi Sunday. O tla mo fertile. Uza la eFertile Field. O ra o chomi khantsa o se tla ra. Uthi kanti awusenze. Ngizoza ngibona ukuthi bangangibona. Apho hayi ntata nibona kuba ntata nibona bona. Awubizwanga uNkulunkulu ubizwa abantu. Awuvitaniwanga hi Xikwembu uvitaniwa hi vanhu. Hallelujah. Ibese ke kunabantu ababizwa uNkulunkulu. Ivi ku va na lava nga vitaniwa hi Xikwembu. But through the hardship on their way, Mara hi ku hlangana na They change the swiyimo doctrine. endleleni ivi va cinca se ku xavisiwa na mati la. bese ku thengiswa na mati. Hallelujah. Mari sungule kahle. Bathi uqale kahle. Hallelujah. Hallelujah. But kuna swilo leswi tirhisiwaka
va swi tirhisaka hi ndlela ya wrong. kodwa kunezinto abasebenzisayo kodwa basebenzisa ngendlela engekho right. The Bible does say that do not come to the servant of God empty-handed. Bible liyasho ukuthi ungazi kumuntu kaNkulunkulu ungaphethanga lutho. But van'wani se va swi teka va swi tirhisa hi nkarhi leswaku un'wana un'wana loko a ta i fanele ta kodwa khomisa. abanye sebakhona abakusebenzisa ngenkani bathi njengoba umuntu eza noma ubani kumele aphethe. Un'wanyana a ku tap into the anointing. omunye athi themba ku-anointing. Mina loko Xikwembu xi ni vitana mina uNkulunkulu a makangibisa ni zanga ni thapa ka munhu. azange ngathemba kumuntu But God has called me. kodwa uNkulunkulu wangibisa. Hallelujah. Hallelujah. Kuni swilo swi ka biblical. kunezinto eziya ngokwebhayibheli But akufanelanga hi swi kodwa misuse. akumelanga sisebenzise ngokudlulela. Loko Saulo loko n'wana wa Saulo loko Saulo a lahlekeriwa hi tidonki, uSawuli makalahlekelwa ngamadonki loko va famba va ti lava nga ti kumbe va ri ku na muprofeta nga kona, bebehamba besifuna bangazitholi kwathiwa kunoprofeta khona se va ku okay leswi hi nga ta ka muprofeta hi khome yini, bathi okay njengoba siya kumprofeta se va yini sungula ku esikele ti khwaja before va bese fika. baqala ukuthi basibambabambe before befika. Se hina vafundhisi nyamuntlha So thina abafundisi namhlanje loko a ta munhu fanele a khizama, umuntu mekeza and we are not God. and thina asisingabo Hina hi uNkulunkulu vitanelwa ku ta mukomba Yesu. thina sibizana ukuthi sizomkhomba uJesu Whether you give or not, noma uyanikela noma but I'm unikela called to show you kodwa Jesus, ngibizana ukuthi ngizokubonisa uJesu who will come back very soon. yena azobuya masinyane Futhi a nga ta vuya hi September. futhi angeke azabuya ngoSeptember. Anti swa ku September vanhu va yi twa yini, mara Yesu a nga ta vuya hi September. Awazi ukuthi September abantu bebayiswa umthini Loko va ku va kodwa vuya hi uJesu ti 23 ka September va tlhele va cinca va ku a September hi i lembe ku kalaka ku nga ri roho. Amen. Hallelujah. Kuni vanhu lava rhumiwaka hi Satan to disturb the gospel. Khona abantu abathunywa nguSathane ukuthi bazodisturba evangeli. Vanhu va gijima chumela leyi tshika ku chumela Yesu. Abantu bagijima noma thina sishumayela imali siya kukushumayela uJesu. Se vanhu va ka hi ta kerekeni mara kereke n'we rhandza mali ngopfu. Bathi besizoya esontweni kodwa isonto lakho bayithanda imali. Bibele a yi vuli ku hi fanele hi nyikela ya vula. Bible ayisho ukuthi singanikeli iyasho ukuthi asonikela. But in a good manner. Kodwa ngendlela eright. A Bible ya hlaya ku ri nyikela hi salary ya wena hinkwayo. Bible liyasho ukuthi nikela Every first ngesalary fruit. yakho yonke njenge first fruit But yakho. is it a first now? It is Kodwa not a first. kuphoqelekile na. If God wants you to give with your salary, If He will talk to you. He will not talk to me. ngesalary yakho uzokhuluma nawe angeke azatshela umfundisi. Hallelujah. Loko ni ta ni ku Xikwembu xi ri nyikela hi salary ya wena, Mangize we ngithi vula uNkulunkulu leswaku ukuthi nginikele na xi hi yingisela salary na ha khongela loko xi ta ni byela ni ta yi tisa mfundhisi. Tshela ukuthi mina ngisafuna uNkulunkulu makazotshela mina ngisayothandaza ngakho. Meke ukuthi uyakutshela khana uzoyiletha. Na khale vanhu va gangisa tani va faka Xikwembu xi ri ni ku chava. Nakudala abantu bebasheba kanjalo. Bathi Se na na uNkulunkulu loko a nga tivi Xikwembu a swi lunghile. njengoba naye angazi uNkulunkulu athi hayi Matshan'wini ka hayi Xikwembu xa wena Xikwembu xa mina ha khongela. kunokuthi Loko se athi xi pfumelile uNkulunkulu wami nguNkulunkulu ta swi wakho ithi lunghisa. I don't have a problem with God. bekevumile nami sizokulungisa nginayo inkinga. U ehleketa ku ri Xikwembu leswi xi nga swi endla ka Adamu swa ku xi n'wi endlela Eva, se loko se va endle swin'wanyana se Adamu a ku lu nga ni nyika yena na wena a vuta ku Xikwembu nuna lu nga nyika hi wa nhlupha. It is your choice. I choice yakho. Hallelujah. Hallelujah. Nyamuntlha lava hi ya ku na swilo leswi swi nga kona in our lives. Khona izinto ezikhona empilweni yethu To be born again, ukuthi sisindisiwe it does not automatically setting you free in every area. akusho ukuthi ukhululekile kuzo zonke indawo zempilo yakho. Hallelujah. Kuna swilo leswi swi nga kona. Kunezinto ezikhona Loko vakokwani va hina va tile la mayini va ta tirha, abogogo wethu bezile emayini bezosebenza and then ntswalo wa vanhu kona bese kwatholwa abantwana loko khona lapho. va suke va endle mintwanano, Bebesuka khona lapho basuke benze ivumelwano. va submita ka moya wolowo wa munyama. Basubmita noma bayinikele ngaphansi kuloyo mimoya yebumnyama. Se va ku wena a wu nga ta hakela, Bese bathi wena va ngeke ku ta uzubhadala. hakela
ifamily yawe bana ba wena kuthiwe wena uzobhadala so ngefamily kwaba yakho nabanga nabantwana bakho. katshaliwa So bonke abantu From that abazozana from kuleyo generation they are under that covenant. bafikela ngaphansi kuleyo covenant. Hallelujah. Amen. We want to break today, we want to break Sifuna ukuthi every siyaphula evil altars in our onke lives. ama-altar amabi empilweni zethu. Ukuma abantu bahumelela umbona kuri humelelile. Uthola abantu bephumelela, Mara uthola uma ukuthi ka uphumelelile. family yakho enbahle Kodwa uphuma kufamily yabantu abafa ngokushesha. Hallelujah. Ukuma abancanyana bata kahle emabusiness. Uthola abanye beze kahle Mara ngamabhizinisi. lesisungula ka kuveni kona yiboneka. Kodwa la mase kumele ukuthi seyabonakala. The business drop. Ibhizinisi iyadropa. Hallelujah. Hallelujah. So laba ya vulavula altar itlhela itshova So ngifuna itlhantlhela. ukuthi Laba siyokhuluma lokuhuma la nge-altar, siyophula iphinde siyichache. life yawe yakuchintsheni. Masiphuma la ngifuna ukuthi impilo yakhe iyotshentsha. Hallelujah. Hallelujah. So I want us to understand the altar. Ngifuna ukuthi si-understand i-altar. Nikombela ijonza ka Luke 1 from verse 5. Sifunde kuLuka 1 from verse 5. Ana. Yikumila na. Ikona lwa ngata ikuma kumbe ikona ngata kala nga ikuma. Uyithotse muruti. Ukaribalela na. Luke 1 verse 5. Yes. There was in the Are we days. there? Amen. Uyithotse kaofela na. Amen. Hallelujah. Asifuni bazalana kunishashaya ne. Ngifuna ufunda iBhayibheli yakho sihambisana. Ana. Ngifuna ufunda iBhayibheli yakho uyizwisise. iBhayibheli imnandi kakhulu. If kuna lintho elimnati kilintswi la mdimo. Loko kuma leswi swi nandzikaka i rito ra Xikwembu. Ka ku lina li science. I ku ri na ti-science. Lina what you call biology, Ri na biology. mathematics, Ri na mathematics. accounting. Accounting. So when you know the Bible, Loko u tiva Bible, you are very very educated. u dyondzisekile swinene. Una BA. U na BA. Amen. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias Mark the word priest, Anna. of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Okay. 6. And they were both righteous before God. They were both righteous before God. Anna. They were blameless before God. Yes. Walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Abafamba munnawo ya Xikwembu. 7. But they had no Se child. va veke bada ne. Vafamba hi nawu wa Xikwembu se ku nghene badi. Bebehamba ngomthetho kaNkulunkulu kodwa sekungena ubhadi. Yes. But they had no child. Because Elizabeth was barren and they were both well advanced in years. 8. So it was that while he was serving as priest before God in the order of his division. 9. According to the custom of the priesthood, his Lord fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. 10. And the whole multitude of the people was praying outside at the hour of They were incense. praying outside. Anna. Beberapela kantle. He was inside. Yes. The church was praying outside. They are all praying. But there are those who are praying outside. 11. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. 12. So now, this priest, he had an altar So priest where he was ministering. Mona minister shawona. 12. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. 13. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias. Yes. For your prayer is heard. Your prayer is heard. Now remember, this man can see they are all praying, but there are those who are praying outside. So the priest is praying So inside. priest urapela kagare. That is why I could see the angel, Ke ka fao a kgone ho bona because manyelo. he is praying Ka inside gore o rapela kagare. in his altar. Ka mo altareng ya gagwe.
And your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Hallelujah. Amen. Again, the book of John. The book of 1 Kings chapter 18. Futhi ibhuku lika 1 King chapter 18. Chapter 18 from verse 10. Chapter 18 from verse 10. Singakayifundi. Ingasihlaya. Shortly bazalwane. Ngokufishane bazalwane. I-altar. Altar. Umuntu oqale nge-altar, i-altar, it was God himself. Umuntu angasungula altar ihosi Yesu Now, yena. what is an altar? So altar yini shana? It's a place, it's a Indawo. meeting place Indawo yokuhlanganyela. between heaven and the earth. Kuyisulu nomhlaba. It's a place, it's a sacred place. Indawo efihlakele noma ehlonishwe kakhulu. La ukhumana ka kona na swilo swa La moya. kuhlangana khona nezinto zikamoya. Hallelujah. It's a place of refuge. Indawo ye-refuge yokuyifihla. Hallelujah. It's a place, indawo lehlanganisa ka munhu na xikwembu. Indawo Munhu na ehlanganisa Satan. umuntu noNkulunkulu. Because Noma there are umuntu two noSatan. altars. Ngoba kunama-altar Kuna amabili. altar ta munyama. Kunama-altar wobumnyama. Kuna altar ya xikwembu. Kune-altar kaNkulunkulu. So who started the So altar? ubani oqala i-altar? Because before the altar, Ngoba kungakaqali God i-altar. was able to talk to Adam. uNkulunkulu bekakwazi ukuthi ayikhulume In any no-Adam. time. Noma ngasiphi isikhathi. Hallelujah. Then when a man sinned, So umuntu in mele a Bible, Adam na Eva bateke amathuka u-Adam no-Eva yasihlahla bathi bathatha ngone. amakhamba weyihlahla And when bayifaka. God came, Bese uNkulunkulu they were bese- not on their place. bebangekho nasendaweni yabo. Sebaka imbalanga. Bathi asigqokanga. Sexikwembu. Bese uNkulunkulu Yiri Bibele yiteni xikhumba Bibele ebambona. athi ibava uwabavala. So indlela yin'wana So ngamanye loko amazwi xikwembu xi tela xikhumba. uNkulunkulu It means there's an animal shukuthi kune-animal noma leyi nga fa. efile. Instead of Adam and Eve. Efile Because the Bible says the wages of sin, it is death. ngoba iBhayibheli lithi So Adam and Eve were supposed to die because they've sinned. u-Adam no-Eve kumele ukuthi bafe So the ngoba Bible said that, benze but isono. the grace, but the gift of God, it is an eternal life. So but the gift Ephesians 2 verse 8 and 9. uphinde okuya ngunaphakade. So in other words, So ngamanye amazwi God built an altar, uNkulunkulu wayakha and i-altar. on that altar, Kuleyo He altar sacrificed with Christ. wasacrifice ngoJesu. Because the Bible says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. futhi izwi ngokunguNkulunkulu. So xikwembu xi teke n'wana wa xo xi So sacrifice hi uNkulunkulu xona. uthethe umntwana wakhe A wanikela veka naye. ka altar. When Jesus died at Golgotha, uJesu makefika a uGolgotha. xikwembu sa xo hetisisa uJesu wayeqedelela leswi swi nga humelela. lokhu oqalile. Because there is nothing that is new before Ngoba God. akukho okusha ekukuNkulunkulu. Altar number 2 I-altar number 2 was made by Noah. belenzwe nguNowa. Yiri Bibele Bhayibheli lithi loko ku Noah chumayela uNowa makeshumayela a ku tana tata akangala athi wozani sizoyakha hikuva ku ta ve na mati ngoba kunamanzi azayo. vanhu va ka wa hlanya loko Abantu bathi ndzi kuyagula laba thina kuney'ntaba sizoya ey'ntabeni. so yiri Bible a teka tikhapu So iBhayibheli athi athatha amakhapu ama-couple amaveka la amabeka laphaya leswaku mati a mahlweni athi baye phambili laha ku na tinyoka la kuney'nyoka a ku na hinkwaswo lapha kunayo a kinga xikepeni. esikebheni. That is why Ngakho wa mukuma mna nghena kereka 15 years uyamthola umuntu angeniswa Mara wa hleva. kodwa usahleba kona la nga laveki kona la ku nghena kereka a swi ku yimisi ku hleva. Leswi yimisaka ku hleva ku amukela Yesu. kumisa ukuthi ungahlebi kwamukela uJesu Kristu. So yiri Bible So iBhayibheli lithi va humese tuva e raven, bese black bakhipha one. ituba and then that black raven, and leli it was unclean before God. But the belingahlotshiswa same raven, kuNkulunkulu kodwa lona it lelo is the same raven that saved Elijah, yilo abamnika swakudya. ukuthi aloke But it was unholy before God. kodwa Hi belingahlotshiswa ndlela yin'wanyana kuNkulunkulu. a xikwembu xa swi kota ku tirhisa vanhu Indlela uNkulunkulu akwazi ukusebenzisa va abantu ku kala va nga qualify. bangaqualify. Xa swi kota ku teka munhu wa ntima wo fana na hina xi ku hlantswa hi ngati ya yena. And then number 2 xikwembu a Noah a humesa e davu Number 2 uNowa wakhipha idavu se ri famba ri tlhela ri vuya. bese lihamba laphinde Loko se hi herile ndhambi, bese base liphelile. hallelujah, Amen. Noah Noah. made
an altar. wenza i-altar. Genesis chapter 8 verse 20. Genesis 8 verse 20. So in Bible, Bible lithi loko a endla altara, makanzi altar a veka sacrifice. abeka i-sacrifice. Loko ximusi xi ya henhla, Uma umushi uya phezulu, a xikwembu xi tsaka. uNkulunkulu bese wajabula, Se xi tisola swa ku ni endlele yini. bese wasola ukuthi kanti ngiyenzeleni. A sacrifice I-sacrifice i nchumu lexi ku replaceaka wena. into le ekureplaceake wena. Jesus is our sacrifice lamb. uJesu i-lamb of sacrifice. Instead of us dying Ukuthi as a sacrifice, yena njenge-sacrifice, he died yena wafa instead of you. instead of wena, Instead of paying the price, instead of ukubhadala he i-price, paid the price ubhadala i-price for the sins that he didn't committed. for isono angazenzanga. Amen. Hallelujah. There is this song le yimbelelwaka hi vari mani itasha ne le ringo you provide what? The Father, I will provide what? the sacrifice. Ndlela yin'wanyana hina na xikwembu hi fanele endla njhani? Hallelujah. Hallelujah. So an altar is a place So i-altar where we talk with the indawo la divine. sikhuluma khona nobungcwele noma ubukhona. Hallelujah. Everybody must have his own altar. Wonke umuntu kwamele abe ne-altar lakhe. Singayifunda ku First 8. Kings. First Kings chapter 18 from verse 30. Yes. It reads as follows, if you allow me, church. Then Elijah said to all the people, "Come near to me." So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. He repaired what? The altar. Number one, and when you create your altar, Mawenza i-altar you start by fixing uqala ngokulungisa that thing that is wrong in your altar. lento e-wrong ku-altar lakho. Then If you are not living the whole life, Ma ungaphili impilo engcwele you fix it. uyayilungisa, You fix everything. ulungisa konke. Kunivanhu abathi altar tavo Kunabantu laba ama-altar wabo tibolile. abolile, Kunavan'wana ti-altar tavo kunabanye abantu ama-altar wabo tikarhele. akhethele, Kunavan'wana ti-altar tavo kunabanye ama-altar wabo tiyofa kufa. afile kufa. Abanye va-Israyele la hi dyondzaka kona Abantwana baka-Israyeli la sifunda saka khona va lahlekile un'wana un'wana wo bese gandzela. balahlekile, nomunye N'wana luya ni ntambu, omunye ubuya n'wana wa peyitiwa, bapeyitile ku hlanganahlangana konke la. kuhlangahlangene, Se kufika profeta. bese kufika Se umprofeti. profeta kufanele ata lulamisa Umprofeti altara kumele azolungisa i-altara leswaku vana va Israyele va ta ukuthi vuya. abantwana baka-Israyeli bazobuya. Hinkwavo ti-altara ta vona sa ti Konke onhakile. ama-altari wabo bese amoshekile. Hallelujah. Hallelujah. 31. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, Israel shall be your name. 32. Then with the stones he built an altar in the name of the Lord. He built an altar. Ibi Yes. ama-altara Hallelujah. In the name of the Lord. Because kuna ma-altara lava ma buildaka vanhu in the name of David. ikukuna Amen. ma-altara labantu bama-akaka hi vito ra David. And he made a trench around the altar large enough to hold 2 seahs of seed. 33. And he put the wood in order, cut the bowl in pieces. Or bull is a sacrifice. Yes. So in other words, how do we build an So hi marito altar? man'wanyani hi aka njhani altara? Altara yi akiwa hi matsolo. Altara yi akiwa hi nyevo ngamadolo. Hana? Ibe seke altara ku fanele ku va ku ri na sacrifice. So i-altar kwamele kube ne-sacrifice. Hallelujah. Altara ya ku pfumala sacrifice ayina matimba. I-altar engena-sacrifice ayinamandla. Hallelujah. Altara ya ku kala sacrifice. I-altar Hi engena-sacrifice xikhongelo xa ku kala a sacrifice a xi na matimba. umthandazo ongena-sacrifice awunamandla. So when you build your altar, So mawakha i-altar yakho, you build your altar by your knees. wakha i-altar yakho ngamadolo. You offer yourself as a living sacrifice. Uyazinikela Romans 12 verse 1. Romans 12 verse 1. Offer yourself Zinikele. as a living sacrifice. In other words, you must die when you come to God.
hikuva anyama na moya a swi twanani. ngoba inyama nomoya akuzwani. Hallelujah. Laka Judges Lana kuJudges chapter 6 chapter 6 verse 24. verse 24. Judges 6 verse 24. Abahluleli 6 verse 24. Yeah. Judges chapter number 6, verse 24. Yes. Judges 6, 24. Yes. So Gideon built an altar there to the Lord and called it, "The Lord is Peace." To this day, it is still in Ophrah of the Abiezrites. Right. He built an altar. Wakha i-altar. And then Quebec. 25. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, "Take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has." Because you cannot have two altars. Ngoba awukwazi kuba nama-altar He amabili. started to build the altar of Waqala God. ukwakha i-altar And then kaNkulunkulu. God came to him Bese and uNkulunkulu said, "There is wenza something wrong with your altar. Khona into wrong You must nge-altar destroy the altars of your Kwamele father." udestroy i-altar kababa wakho. Ukona la. Ukhona la. You are very brilliant. Uhlakaniphile Mara kakhulu. kuna altar ya baba wa Kodwa wena. kune-altar kababa wakho. Itshama khendla khale. Ukhe wakhetha Kokwana wa wena. ugogo kagogo Itshama wakho. Ukhe khendla. wakhetha And kudala. then let's affecta. Lokho kuku-affectayo. Ay maka kuwehe Akusuki ukuthi awutharianga. wena awujabula- But kuna a altar somewhere. Kodwa kune-altar somewhere. Hallelujah. Now, John 10 verse 10. Manje John chapter 10 verse 10. Yindlela ukuthi the devil is a liar. He's a murderer. usathane ungumbulali. He's a destroyer. Uyadestroy. Atlanta come. Aphinde atshontshe. Atshontsha ne? Right. There is another name. Levan Khona bangayithi. elinye igama abantu The abangalazi. book of Revelation chapter 12 Ibuku verse lika 10. Revelation chapter It 12 says that verse the 10. devil is an accuser. Uthi usathane ungumsoli. Hallelujah. Aniri nkwena nganathi court ne. Angithi sonke siphila nama-court. Accuser, imuntu wakho accuser. U-accuser umuntu okusolayo angithi. He right to the the devil is a lie. Si-right masithi usathane unamanga. Vele vito ra yena. Vele igama lakhe. He's a destroyer. Uyidestroy. Vele ivito ra yena. Igama But you lakhe. must remember that he's an accuser. Kodwa futhi ungakhohlwa ukuthi You started to be ungumsoli. successful. Uqala ukuthi uphumelele. And then he take you to the court. Bese ukuyisa ecourt. And then God is a judge. Angithi uNkulunkulu He is an uyijudge. accuser. Yena ungumsoli. Afika kuphela amathi lo mumbona Athi ka phela lo mama lana nimbonayo. asungula ka business. Aqala ibhizinisi. Iwahumelela. Uyaphumelela. Iwakolota. Uyakolota. Akokwani wa yena. Gogo kagogo wakhe. Ike ata ka hina. Uzile kithi. Akulava swilo swa ku atira Wathi swo ufuna mayeni. izinto zokuthi uzosebenza ngasemayi. This time is not a liar. It's the Ngalesi truth. namanga iqiniso. Akokwani wa ayila Ugogo akhendla. kagogo wakho uyile wayokhetha vele. Kumbe vata va kulombona ka loyi. Bona bathi uyambana lo mbonayo. Ifanele hatla afa. Ufanele ukuthi ufanele Hi ukuthi mhaka ku asheshe. kokwani wa yena. Ugogo kagogo Kube wakhe. na ntwanano. Kube nesivumelwano. Leswaku va ta hatla va Ukuthi fa. labo bazosheshe bafe. This time is not a liar. Ngalesi sikhathi akaqamba mama. He's not a destroyer. Akusiyi destroyer. But he ngalesi became sikhathi. an accuser. Kodwa uze sewaba He's an ngumsoli. accusing you. Uyakusola. But the thing that you don't know. Ngezinto But ongazazi. if you can raise your grandfather, Kodwa uma ungareza they will ugogo tell you kagogo ukuthi wakho, tshame swi va kona. bazokutshela ukuthi Laka ku khange ku fa munhu. ukuthi kuke kwafa umuntu. Ata hi ku famba. Eza ngokuhamba. So the devil become an So accuser. usathanda uba ngu-accuser. Jesus cannot become a lawyer advocate. uJesu akakwazi If ukuthi there abe is no yilona accuser. advocate. If So akunamsoli. when he accuse you, So beke accuser. ungava babo rabashanda hinkwaswo. Ungabashaya abantu abashanda But by lapha this konke. time, Kodwa ngalesi sikhathi imkhomile loyi. umbambile. Wangena kereke, yes. Uyangeniswa But the khona. accuser But the accuser has arrived. ufikile. And internal effect. Uza nama-facts. Hallelujah. That is why you are going through a curse. Ingakho udlula ku-curse. Because the devil Ngoba uSathane is accusing you. uyaku-accuser. He's accusing me U-accuser of the thing that I don't know. ngalezinto engazazi. But I'm experiencing the pain that I don't know where it's coming Kodwa ngizwa from. ipain engingayazi ukuthi buya kuphi.
uri why wawukume munhu wa kahle uthi why wena uthola umuntu okahle umvona ku lwe kahle lwe ubani ukuthi lo lwethathangula baxikhongela futhi kahle lo akafuni umthandazo lo u-right mara loko fika nkarhi wa ku tshika kodwa uma kufika isikhathi umbutisa ku kahle kahle unitshikeleni ubuza angaswi ukuthi ungiyekelele anaye akazi accuser umsoli akulwe uthi lo va nyikele anti wa vona banikele ngo-anti wabo leswaku babe vasati va mina ukuthi babe bonkosikazi bami se a wu nge vi ni vanuna vambirhi sawukwazi ukuba namadoda laha amabili. kati ri sungulaka ko ku nandzika la kuqala khona kuba the accuser come i-accuser that is why kuma ku ri ku na timarriage leti yinokuthola vabyaka ukuthi kunama-marriage angalasti they know the bible bayazi they know how to fast and pray but the accuser kodwa umsoli wa va byela swaku lweyi uyabatshela ukuthi lapha a va tekiwi laha abathathwa lapha a yi tlakusi it's an accuser they raise the altar va endle altara benza i-altar halleluya se altara liya yi ku affecta ni loko se u tsakile u ri na timali so leya altar yi-affecta noma usujabulile uneyimali kasi uri why loko u fanele u khongela u titwa u karhele njhe 2 minutes u twa nga ku khongele 2 kanti hours uthi wayi uma uthandaza nje 2 minutes uzwangathi usewuthandaza i-hour noma 2 hours ku ni leswi taka swi swi hayi yesu khona Leyi, lokho okuze kufika ukuthi hayi cha Uma yina lweyi. lweyi ngowethu lweyi lo accuser accuser mso khongela thandaza 2 minutes 2 minutes yi tele Yini? go to church iye esontweni loko fika mawufika ifoni ifoni a wu ti endlisi ku na Awusendlisi. swilo swi endlaka u nga ti endlisi kunezinto ozenzayo ungazenzisi ku ni swilo swi humelelaka ka vutomi ra wena hi nkanu u nga swi lavi empilweni yakho ngenkani ungazifuni it's an altar you altar ene a altara and i-altar a ko va mhaka laha ku nga mu endla altara ya xikwembu akusuki ukuthi nina nenza i-altar ku lava endlaka altara khona benza Ebunyameni. ebunyameni loko va endla swoleswo Ma bayenza va khona endlela lokho. munyameni bayenzela ebunyameni Gideon. ugideon loko va sungula ku veni va byala bebaqala ukuthi Amata batsale. amafilisti amafika Bebafika ma-onetela. amafilisti bese loko a sungula business mata amafilisti a ma onetela amafilisti bayamosha so he built an so altar wakhi so i-altar xikwembu xi ku hey papa bese unkulunkulu na ku vona wa yaka altara ngiyabona ukuthi mara ku uyayaka na swilo faneleke u dila kodwa na swona kunezinto ekumele udile nazo destroy the altar of your father destroya i-altar kababa wakho this issue must deal with it le ndaba le kwamele sidile nayo before munhu a ku teka before umuntu akuthatha cheka background ya yena cheka i-background yakhe u ta duma ku cinca vavanuna kasi hi wehe uzoduma ngokuthi wo utshintsha kumana ni amadoda vavanuna lava nga na ti-altar ta ku tshoveka amadoda anama-altar phukile so God says the book of Jeremiah So 23 verse 3 uthi kuJeremiah pray and I will 23 show you the great and the mighty Thandaza things that you do not ngizokubona know izinto eziningi ezinkulu wena umbona nje a ri wanuna wa kahle wa ku tirha kahle wena umbona leswaku ku na ti-evil altar ti vitanaka ka life yena you don't know impilo yakhe awazi hallelujah hallelujah you must first fix your altar kwamele ulungise i-altara lakho se kuqala xikwembu xi ku ka Gideon bese unkulunkulu because uthi God wanted uGideon. to use Gideon ngoba unkulunkulu ufuna and ukusebenzisa said uGideon. you must destroy uthi kwamele waphule and you must deal it you must do it during the night futhi kwamele ukwenze ebusuku because bazalwane ngoba bazalwane ku na swiyimo swin'wana kunezinye izimo leswi khongelisaka swona lezi ukusithandazayo leswi khongelisaka swona indlela othandaza ngayo u ka se ti fenyi angeke uze ukwehlule hallelujah hallelujah another thing to strengthen your altar enye into ezoqinisa i-altara lakho you must have a strategic prayer kwamele ube ne-strategic the prayer book of Leviticus chapter 6 ibhuku lika-Leviticus it said chapter that 6 the altar must keep on burning lithi i-altar kwamele liloku lifutha njalo because i ntirho wa mpristi wa ku tshika a altar yi ngoba pfurha siku umsebenzi rin'wana na rin'wana wompristi ukuthi i-altar lakhe kwamele livuthe njalo hallelujah Amen. i ntirho wa mpristi umsebenzi and wompristi first Peter chapter 2 if I'm not First mistaken Peter verse chapter 9 2 verse 9 hallelujah the Bible said that we are the royal priests bayibhele lithi singama-royal priest so a royal priest so i-royal is priest someone who deal with an umuntu altar odila ne-altar laha nga dyondza kona ka buku ya Luka lesifunde khona kuluka hi kuma vavanhu ya va ri mani hi Zakariya you are dealing with the altar udila ne-altar people were outside but he was inside dealing with the altar talking to God na lava van'wana va nga swi twi noma abantu bangezwa
So we are the royal priests So thina singabapristi that must keep the fire burning. Kumele We must always pray. We don't pray when we are sad. We don't pray when we are in a hardship. But I pray. Kodwa siyathandaza. Naloku ninamale. Noma sinemali. Niranza Solomon. Thanda uSolomon. Solomon was fast. uSolomon. But he's a king. Kodwa uyinkosi. Afrijini anaitele. But that man he prayed. And God answered by fire. Waphendula ngomlilo. Wabona fasting ikahle ka laba bakufumala laba. Yabona fasting ikahle kulaba Lokufula friji koba namathi ithinta madume. Ichicha nendlela eduma. Na pint yakho hele ya fresh milk. Nepint ephelile yefresh. Akulahliwe inchumo la. Akulahliwe lutho la. Mara lokuta fasta. Kodwa mawuza fasta. Mara unamali yakungena kwimpi. Awushikwe ushahlamula. Fasta uthola swakudya. But you have a money to enter McDonald's. Ukuthi ungena eMcDonald's. God will answer you. uNkulunkulu uzophendula. Hallelujah. Hallelujah. Ukwayinza so. Buthi uyadlula nje. Ocean basket. E-ocean basket. Amali yaphumela. Imali khona. Ningangena. Buthi ngingangena. Ungene angeni. Cha angeni. Xikwembu xahlamula. uNkulunkulu uyaphendula. Mary, Mina lo. Ntaman fasta 7 days. Njenga fast 7 days. Breaker, no food. Breaker akunakudla. So wangena ba hunger strike. Bese mangwana mangena ngokuya hunger strike. Hallelujah. Hallelujah. So when you build your altar, Sama wakha i-altar. you build it by prayer. Wakha ngomthandazo. Awukhongela insena. Umthandazo Lokhu bakuvitana bo sweetheart. basakubiza bo sweetheart. Mama loko. Ukhongela lokhu bangakuvitani kahle. Umthandazo noma bangakubizi kahle. Akabuya baba ntirweni olahlela Athi bank abuya baba ayatshama ayale- yesho na utshama hansi wena. Ayalahlela le. Wakuvitana Jehova. Uyabiza Jesu. It's your altar. I-altar. Kunama altar man'wani ya hina la. Kunamanye ama-altar wethu la. Aswimo swin'wana ngweswihlule. Sikhona ezinye izinto angeke uzisihlule. So yini Bible. So iBhayibheli lithi Jehova kuka Gideon. uJehova wathi kuGideon, Deal with your father's altar. dila ne-altar lika Some baba. of you here, Abanye benu la you have to deal with your kwamele father's nidile altar. nama-altar wabo babwenu. They are affecting you. Ayani-affecta. Lokhu bafanele bakupromote ntirweni. Makumele bakupromote emsebenzini. Konje bapostpone. Babhizi bayapostpone. Udlayisana abantu abautila nabo. Lokhu bafanele bakuma increase. A company yo Bathola dropa. increase ikhampani yadropa. Himaka we uri one. Enxa yakho wedwa. Aniri no Jonah lokhu angena esikepeni. Ababuya Angithi ku uJona stop makangena esikepeni. Himaka yena ri one. Ngenxa Abantu yakhe. balahlekelwe emabhizinisi bachukumetele amathini inkosi lesamanazo himhaka munhu un'we swi nga endleki ku hluphekisa family ya ka n'we hi mhaka ku wena wa ala ku veni u tshova a altara ya kokwani wa Ngenxa kokwana wa yokuthi wena wena uyayela ukuthi uyophula i-altara kagogo wakho. loko sungula ku humelela Ma ucela uphumelele. sathani wa yi tlakusa Usathani the uyaphakamisa. accuser come Accuser yes. you go a yi nge mi tshiketi Ithi angeke simyeke lo. we have to deal with him Kwamele sidile naye. it's an accuser I-accuser umsoli. David Sathani is an accuser umsoli. ungamkhomi la ka kumuyembi Ungambambi la kokuthi ucamba manga. he knows how to accuse Uyazi uku-accuse. come with the facts Usa nama-facts. akungatyalwe Athi gazi lika lo. wehe Jehova Wena Jehova. iyalweni Eyalo. yithiketi Yeah. iwayina le Awethu lo. ngondawo le Akayindawo lo. somtshado swele Umshado wani lo. utaba thentlisa abantu abapostpona Ngakho lokuntata nto kulokoleni bathi- lokhu akuntata hi December loku nikuma amabhonas Bathi loku fika bonus ngizothola ama-bonus. Makuthola i-bonus. Makufika i-bonus. accuse Uyafika raise the altar uphakamisa i-altar. okay kalo Uthi hayi kulo. mali ilahleka Imali ilahleka. ha sorry sidati Hayi sorry sizathi. sizokulungisa Sengibona ukuthi April uyalungisana ka-April. come April Dana April. Devil. Devil. accuser Accuser. he raised the evil altar Utlakusa Ako hayi lo Akuhayi lo. swiphindaphinda Aphinda-phinda. that is why Ngakho. kuna swilo swiphindaphinda Kuba izinto kakawutumira wena eziphinda-phindayo empilweni yakho. ayiwehe Akusuwe. you are perfect you are Akusuwe righteous perfect, before you God right, but there is an umuntu evil kaNkulunkulu. altar Kodwa khona in your i-altar family eli-evil. that are dealing with Kufamily you yakho that are ethile dealing nawe. with your kids Ethile nezinto zakho. hallelujah
I think the book of 2 Kings chapter 2. ibhuku lika-2 Kings chapter 2 Loko ningaphazami. Kunawanuna mangaphazami khona indoda akasacrifice owasacrificile in'wana wa yena. ngomntwana wakhe. 2 Kings chapter 3 verse 26 2 Kings to chapter 3 29. verse 26 to This was an 29. evil altar. lebo kuyi-altar embi. Phela renzelekelwe yimani altar ya ku biha. Angithi sisarawundwe yi-altar embi. Siyayithola ne 2 Kings, chapter 2. chapter 2. Kamba the verse man. Imali abaningi sana. 26 to 29. Amen. Can see. 2 Kings chapter 2, verse 26. Lwanga ikuma iJones. 2 Kings chapter 3, verse 26, 27. Okay. 26 reads as follows. And when the king Moab saw that the battle was too fierce for him, Now, ile nyimpini atwana nana. yes, La kusempini lana. Ale nyimpini. Ya serious. Ya serious. Isintwanyana eya yaluni ya gore ba o seba. This was a serious battle. It was a serious Asiphi issue. ukuthi bayahleba lebo kuyi-serious issue le. he took with him 700 men who drew swords to break through to the king of Edom. Iteke masocho mangake. 700, Oh, okay. but they could not. 700 amasochwa. 700 Well wamasosha. trained ones. Yes. Amen. But he failed. Kodwa bahluleka. And he left with no choice. Bese waphuma engena choice. 27. Is Then he took his eldest son. Bese firstborn. bathatha Wasibona i-firstborn leswaku yakhe. hayi leswi amasochwa leswi a swi tirhi. Ya Firstborn fail. ubonile ukuthi lento yamasosha le ayisebenzi le kuyafeyila. Who would have reigned in his place Okay. and offered him Eh. as a burnt offering upon the wall. And there was a great indignation against Israel. So they departed from him Now, and returned to seven their yaba vanuna va failile. So amadoda But when he awu-7 raised the bafeyilile. sacrifice of his own son, Bathi bakareza i-sacrifice yemntwana The battle went down. bese i-battle yaya phansi. la u tirha ka ko wena La usebenza khona wena. va huma vanhu va va nyikela vasati va vona Bayaphuma abantu bayanikela ngabankosikazi we babo. u ta khongela. Wena uthi uzothandana. But in your altar Kodwa ku- there is no altar sacrifice. ayikho i-sacrifice. This is an evil altar. Le yi-altar embi. Vanhu va nyikela hi vana va vona, Abantu banikela ngabantwana babo. va nyikela hi vanuna va vona Banikela as ngamadoda a wabo. living, as a sacrifice. Njengomhlatshelo. Wa sungula kereke Uyayiqala isonto. u kuma ku ri vanhu va lavi ku Uthanda nyikela ukuthi abantu abafuna ukunikela. make a sacrifice. Uyenza i-sacrifice. Vona lava va nga nyikeli Laba abanganikeli. u ta va vona leswaku va tisa ku yini. Uzobabona ukuthi It is bazoza because of the sacrifice. kungenxa A sacrifice i-sacrifice yi endla ku ti organization ti pfuka ti yima, ama-organizations asukume ti apha president ti fuma, ama-presidenti u twa va kaya maqalela a nga na wana a nge he vuyeli bathi hayi amacala va rive mali ya yinyingi ku nga ri khale u ta mi vona tlakusa voko uzombona phakamisa isandla wa nghena ku fumeni wo ehleketa swa ku mhaka munhu we. kube nemali ucabanga ukuthi kwenziwa kanjani na It's a sacrifice. sacrifice It's an altar. i-altar Hallelujah. Un'wana saka ta ku phela mfundhisi va loko jika Kenya nje 100,000. omunye Oh. uthi Kereke wo yi vona yi tala yi dwa. 100,000 Mara loko yi tala yi ya kwihi? so mara imali mayigcwala iyakude Hikuva hi chumelaka hi lava ya tilweni. ngoba thina loko sishumayela Loko Yesu a lava kereke yi nga tali swi lava yena. uma ujesu angafuni ukuthi ibandla lingagcwali kufuna It is yena. not on my power. Akusi akungamandla wami Wewe nga na mtisiwa hi molo kwetsini. mina ngikuso umoya Ivi ongcwele. Yesu. uthi ujesu I ri Johani Mkhuvulo. uthi ujesu Loko- ujohn baptist Va ku he phela ku na un'wana sanga kona hala kereke yi tala ngopfu ya uthi Yesu. lakhona omunye osokhona ngapha So isonto likhona hayi kakhulu ela leswi ni nga na swona leswi ni nga nyikiwa hi Xikwembu. enakho nginikwe ngunkulunkulu That is why yingakho ku ni vanhu va sukaka laha kunabantu Baya abasuka Nigeria. baya Nigeria i Xikwembu xi nga va nyika vona. unkulunkulu obanikeze more Hallelujah. Altar altar hi yona leyi u kumaka ku ri ya ku affecta yiyo othola ukuthi iyaku-affecta life ya wena ya ku tshama u kwatile impilo yakho yokuhlala ukwatile u le nga swi swa ku kwatele yini. ungazi ukuthi ukwateleni
fane kuna altar ku biya inga koho fane kune-altar embi ekhona kuna mabhadi man'wanyana khona amanye amabhadi ya ku loko ma langutiswa ri vona leswaku leyi okuthi ma ulibhekile uyabona ukuthi le na kufa kuna fele rin'wanyana nakufa khona leri kunyukufa sorisaka okusolisayo haleluya haleluya xikwembu xi nga Gideon unkulunkulu Deal with your father's uthi altar. Gideon dila ne-altar kababa wakho haleluya Amen. we u kume maplate wena uthola ya amaplate bawa we hansi ka mbhedi kababa wakho phansi kombhedo ney'ngubo a wu ti destroy mara se u kurile una over 18 years awuzidestroy kodwa you are over 18 years kuna swilo faneke ku swi destroy khona izinto kumele uzidestroy haleluya haleluya once you destroy them once uzidestroy you make a sacrifice uyenza ama-sacrifices make a sacrifice uyenza ama-sacrifices Abraham abraham he made a sacrifice wayenza he ama-sacrifices raised his son wayisutanayo lomthandayo the clean one lo oclean hikuva kuna va Ishmael ngoba kunabo-ishmael Abraham ana vana vanyingi abraham bebenabantwana abaningi but they were unclean before kodwa God bebengekho clean phambi kukankulunkulu and then Bible yi ri Solomon ana 700 ta vasati angithi ibhayibheli ithi usolomon bekanabantu abayi-700 se 9 foot not 300 yini tikhoku bani it is sex partners ana so vana lava hinkwavo va tswaliwa so ka abantwana bonke laba abazalwa they ngabo unclean bonke abekho clean hallelujah second Chronicles bakronike bespeech chapter 7 verse 1 the Bible says Bible ithi when Solomon Solomon had finished praying aqedile the ukuthandaza fire came down umlilo weza phansi and burned the sacrifice bese wabhena so ama-sacrifices when you build your altar so mawakha i-altar nte mina xa ku sungula itokuqala you offer yourself as a living sacrifice uyazinikela njengomhlatshelo ophilayo after then emva you kwalapho begin to call upon the name of the uqala Lord ukubiza igama likankulunkulu you in your altar ku-altar you must lakho always have a sacrifice kumele ube nomhlatshelo thize so that when God answer your so that prayers unkulunkulu he will find the sacrifice bese uthola umhlatshelo wakho leswaku tani 10 randani 20 randani December to December. December to December because kuni leswi hina hi nga vulaka ku ri it's a sacrifice ngoba u kuma kuna leswaku lokhu thina it's an esikhuluma offering kanti khona lokho esithi offering wa vona mehe na baba yabona mfundisi. mina nobaba nomfundisi loko mina ni nga lahlekeriwa hi 300 mina mangalahlekeliwa hi 300 the whole month inyanga yonke loko yi lahlekile la a ni heli ku yi lava lahlekile la mina mara ku na munhu loko o lahlekeriwa hi 1000 kodwa rand kuna muntu mangalahlekela mundzuku se khohlwile sasa sekakhohlile so ka mina a 300 So rand give me it is a 300 sacrifice It's but sacrifice. ka yena 1000 rand it is not a sacrifice it's still an offering 1000 rand kuye i-offering ku ri munhu wa ku loko mu nyika 1000 rand wa yime na umuntu yena ukuthi ma udinge i-1000 rand loko wa yime na yena usame naye yi hela nje na u nga se suka iphela nje u twa ka xavela airtime ya 300 rand uzoza umthengele na ku xava data u hlama ma 15 rand 300 u yi twa yi divide loko a huma leswaku mu nyike nchumu na wona Masungula ukuthi umnikeze something 1000 rand yi hela na ha hanyimile i-1000 rand phela ame mara ku khona na un'wanyana wa ku fana na mehe bese khona omunye ofana nami loko ni nyika 100 ma rand unikeza 100 rand loko ni fanele ni xavanyana a groove a ten ni twa na mbilu nga ku yo tshoveka so na ni yi khoma ni ta ta swi vona ma ngiphethe hi ri matsinyana isi mangithola amanzi so ka mehe 100 rand so give me 100 ya rand ya pfuxa xikhongelo iyovusa umthandazo ya endla sacrifice iyayenza i-sacrifice I always when I look to that 100 rand mangibheka kuleyo 100 loko rand xikwembu ngithi nkulunkulu lweyi lo Elizabeth Elizabeth. u nga mu khohlwi ungamkhola 100 rand mara ku ri van'wana 1000 rand 1000 rand loko wo ti wa tsundzuka noma uzuthi usakhumbula u ta vuka hi xa vona vanhu vanyingi ase yingoba phela sifana kambe hi hlangane kwihi ukuthi sihlangane ni wa family ya wena hala a straight straight wo ehleketa ku leswi va mu nyika 1000 rand wa wena swilo swa ucabanga ukuthi ngoba umnikeza 1000 rand hayi sekuright hallelujah hallelujah there are altars that you must deal with kunama-altar okumele udile nawo ti-altar tin'wana enye i-altar a wu tirhi awusebenzi papa wa wanga zanga tirhi baba ungakaze wasebenza loko u landzelela history kokwana wa nga tirhanga history loko ugoga weze wasebenza
Therefore the accuser will come. So i-accuser izoza. Okay, wena kutwa ulapha umnyika ntini. Ukuthi ngiyazi ukuthi ufuna Nathi bona thi ntsumi thi busy uTom Ryan. Ngiyabona ukuthi akhona ama-angels adisturb. Nikombi ke wena gqwethane likhulu. Ibonise wena ke lo enkulu. Imali akakhankatila ngala. Ubani okase wasebenza la? Kuma ku loko va ku fonela siku ra ku fona ina battery. Uthola ukuthi babakufonela ngesikhathi sakho ifoni ayina battery. Va fona phone offline. Va ku ta mzama mzu. Bathi ngizomzama kusasa. Loko va ku fonela mzu. Babakufonela kusasa. Ubizwe next door. Ubhizi next door. Loko ta ukuma miss call. Ma ufika uthola Se va kuma replacement. bese bathola replacement. Kumbe nkarhi wun'wana. Ngesinye Lo fanele ka ku faka ntirhweni. lokhu kumele akufake emsebenzini yokukhohlwa. I ta tsundzuka siku a divanaka na wena. Uzokhumbula ngelanga ahlangana nawe. Ene watosha kama lava munhu ene va tikisile ntete ya ku faka. Yes. Brawaka. Opportunity yi khali. I-opportunity mayibuya. Uska wa 50 rand awufa. Yeah. Aruska wara brawaka. Athi ungawari, Brian. Na supervisor raka ne. Kita check. Ngizotshela supervisor wami nenze. It is not normal. Akukho normal. There's an evil altars that are calling you. Kuna evil altar ebizayo. You are trying to walk out, Uzama ukuphuma. but that evil altars Kodwa leyo evil that are altar taking you back. bakudonsela emuva. Hallelujah. Hallelujah. Kuna siku la ningavulavuli. Khona ilanga la ngikhulume khona. Ni vulavula hi ti sacrifice. Ngikhuluma ngama-sacrifice. Ni vitana vanhu Bese ngibiza abantu. lava ni nga ta endla sacrifice Laba ngizoyenza sacrifice now. and they came Bese beza. and we started to pray Bese saqala sathandaza. and God told me And uNkulunkulu wangitshela. a breakthrough sebayikuma. Wathi breakthrough sebayitholile. Hallelujah. Hallelujah. Nikombela ku ya heta ntamkhombela. Ngicela ukuthi ngiqede ngizothandazela. The book of Acts chapter 9. Ibhuku lika Acts chapter 9. Le ngabuya ku Eli. Le egcineni. America chapter 10. Angithi chapter 10. Yiri Bible. Bible lithi Asikhongele swa Cornelius. umthandazo Antsumiya kaCornelius. ka Cornelius. I-angel yakuCornelius. Ifika kusikhongoto swa wena. Ifike ithi umthandazo wakho. Na tinyiko ta wena ti sacrifices ta Nomnikelo wena. wakho nama-sacrifices Se wakho. swi fikile. Sewufikile. Manje hina vanhu Kodwa thina bantu hinkwaswo rhandza to fasta sithi khongela. hayi thina sizofasta sithandaze. Hallelujah. Amen. Bazalwane, kuna ti conditions ka Bible. Bazalwane khona kuma-conditions When you read the book of Matthew 17 verse 21, if I'm not mistaken, iri Jesu. uthi uJesu Ati se munhu wa ku vabya va mkhongelelanga amadimoni ma nga belethe suki. umuntu ogulayo bamthandazela amadimoni angasuki. Se loko se va mu tisa ka Yesu. Bese mase bamletha Se kuJesu. Yesu amahlongolo. Bese Se uJesu va mulanga xihundle na tshemba va ri ku jeni. Bese bamfuna Papa anga hi byela la. Yeah. Va yi tisile phela n'wana loyi. bathi besimlethile Mkhongelele lihlongole madimoni. uthandazela. Amasuki. Awasuka amadimoni wena wasuse Se kanjani. Yesu akumshaka yin'wana ya madimoni. Bese Not uJesu all. athi minye imihlobo But some yamadimoni. kinds of demons Hayi wonke kodwa does amanye not imihlobo come yamadimoni out ayiphume. except by fasting and prayer. Ngokuthi uzincitshi ukudla. Nje leswi uchavaka so ku fasta. Njengoba usaba ukufasta kanje. Loko ko va na madimoni ka Loko vutomi va na na wena madimoni na kulava empilweni fasting a ma nge suki. Bafuna i-fasting angeke aze asuke. Bazalwane ku fasta swi simple. Bazalwane ukufasta akukho simple. Utwa un'wana a fona ku muruti Uzwe omunye fona athi mfundisi. madolo a ka mo a betha. Amadolo wami la ayashayana. Ene ki fela ki mali. Ene ngiphelelwa ngamandla. Vele i-fasting ama symptoms yokufasta iphelelwa amandla. ama-symptoms akufasta wena liwa yimadimba. Wona ungena matimba na ungaji. A ku na la u nga ta titsona swakudya matsolo ma nga banana. Akuna la uzofika khona ukudla amadolo angashayani. Hi khe hi khoma mthinga hala a spread. Sikeza Oh, hi khe hi khoma mthingi Alexander sibambe imeeting eAlexander. na vafundhisi. Ya Se va plana ka planiwa. Bese Se sa ni plana plana ka ka. planwa. Ai planeli ntsho leswi swi planaka a hi tlhele ni veka siku ra ku fasta. Naloko Mfundhisi u ta ku sava siplana a ni nga se zangi mfundhisi. Bese mfundhisi A ku se hina va ku vabya va ku hanya hi maphilisi kesi. Ti endla njhani? Oh, vanhu hinkwavo va vhela vo yima hi rito rolero. Lera ku vanhu va maphilisi. bonke bathi baphuza amaphilisi.
So nami loko ukuhumela bakayifasteni hayi kunamapilisi. So sandu bamathiwa akufaste sonke sithi hayi esiphuza amapilisi. Hallelujah. Hallelujah. So in Bible So iBhayibheli lithi kuna wasatha bakuDorcas. khona umfazi abathi uDorcas. Dorcas anyika. uDorcas bekanikela. Anyika. uDorcas And then bekanikela. lokho karanyika. Bekolokho enikela. In Bible afa. iBhayibheli lithi wafa. Because even if you give, Ngoba noma ungazi unikela you will die. uzofa. So in Bible afa. iBhayibheli lithi bakafa. Isithethe kwamtshele. Instead ukuthi bayamfake egojini. Bowubeka henhla Bamfaka bamhlanje. phezulu bamwasha. Sebathiwa kuna Peter. Bathi kunoPeter la. What a coincidence. What- Sebabizana Peter. Bese babiza uPeter. Uhantlisa wona Bathi Peter. kusheshe Bajaha wena apostol. Peter. Bajaha apostol. Omkhulu. Omkhulu. The first pope. So after Peter. So in the Bible, Bese iBhayibheli lithi hinkwavo va nyimile va mpheza. bonke bamile Va pheza munhu wa ku fa. Baphrasa umuntu ofile. Va tlakusa tinguvu. Baphakamisa ingozi. Va tlakusa tradition. Baphakamisa tradition. Va tlakusa duku. Baphakamisa iduku. Va tlakusa hili. Baphakamisa Va yini. tlakusa leswiya leyi. Baphakamisa lokhu Va ku yehe. Bathi Mara yi uyena. ri Bibele loko Peter khandziya. So iBhayibheli lithi Na loko va mpheza. noma bampraise A va humesa Peter. bebakhiphe Because kuna vanhu ngoba kunabantu lava loko u lava ku humelela ukuthi u faneleke u va humesa ka vutomi bya wena. A hi vanhu va hinkwavo lava u faneleke u nghena na vona. Yi ri na Bibele iBhayibheli lithi loko Zakariya Uma uZakhariya a ri karhi a tirha a leswa tirha ti-sacrificial kuma yi ri a ri yexe lava van'wana va ri handle hi mhaka ya ku a hi vanhu hinkwavo lava nga ta pfumela ku sacrifice hi vutomi ya vona a Xikwembu uNkulunkulu lava nge Jehovah lava ngo Mudimo lava ngo Mudzimo. labathi uNkulunkulu He's calling you uyabiza as a sacrifice. njenge-sacrifice. Moses Moses a Xikwembu uNkulunkulu yi ri Bibele lithi iBhayibheli loko se a kulile masekhulile a humile mase Andlwini aphumile ka family ya ku hanya kahle le parliament ephila kahle mara a ti associate Kodwa wasi- na vanhu lava va tivanaka na yabantu Xikwembu. abazana So yi ri Bibele loko a heta So iBhayibheli kolava lithi makaceda lapho a Xikwembu uNkulunkulu xi lumeka ndzilo bese wabeka umlilo se a ya bese waya Moses Moses as a sacrifice. God was saying, come to me, my son. I want to set your family free. ufuna ukusetha ifamily Come to you. I want to make you a sacrifice. Ngiza kimi ngifuna Myself, to become a child of God. mina ukuthi ngibe umntwana kaNkulunkulu I gave myself as ngisinikele a living sacrifice. I accepted my call ngivumele as a sacrifice. njenge-sacrifice so that God so ukuthi uNkulunkulu will release my children. azorelease abantwana That is why my prayer, umthandazo wami awupfumeli awuvumi leswaku Satan Ukuthi uSathane athatha un'we athathe ka un'we family ya ka ka family hina yasakini. because I know Christ. ngoba ngiyamazi uKristu I pray for them. ngiyabathandazela Hambi va nga ni rhandzi. noma I bangangithandi pray for them. ngiyabathandazela Na loko va ni twisa ku vava, I pray for them. Ni loko va ni venga, I pray for them. Loko va nga ni khulumi kahle. Because God has shown me the burning bush. so that you become a sacrifice. The reason maki muloto The reason why ungatalanga hi vaka lishavani la Ungaqalanga it is vaka because lishavani. God calls Wena you ukuthi so that you uNkulunkulu become a sacrifice ukuthi of your wena ube family. i-sacrifice So when you are yefamily here, yakho. you are So uma representing ula- your family. urepresent ifamily yakho. Your family does not understand this. Ifamily yakho I understand Leswaku usuka kule utana tshama la ukuthi usuka kude unyengisa loko ni baguwa la, they don't understand. understand For no the Bible says, the preaching of the cross it is Ngoba a foolishness Amen. for those who perish, but it's the power of God for those who believe. laba abakholwayo So the Bible says, you repeat up, aba humesa handle. so iBhayibheli lithi uPeter wabaphumisela ngaphandle Hallelujah. Hallelujah. So endleka kuyenzeka ukuma ku ri lembe leri swi nga swi fambaka kahle kulo nyaka izinto azihambanga because kahle ufake swilo ngoba kunezinto Kunabantu ozifakile abafaka. kunabantu in bafakile your place. emaplani That is why you are where you are. yingakho uyakhona manje So yiri Bible Peter afika mkhoma Peter ngoko wambamba ngezandla samtlakusa wamphakamisela phezulu nanyamuntu labula leswi
every good thing that you are doing for the Lord, izinto ezinhle ozenzela uNkulunkulu God will uplift you. uNkulunkulu uyokuphakamisa Your sacrifice, ama-sacrifice wakho when you raise your sacrifice, uma uphakamisa umhlatshelo because wakho if you raise your sacrifice, ngoba uma you uphakamisa offer your umhlatshelo wakho sacrifice before God. ubeke kuNkulunkulu Nokuba kufushela ti-altara ta uma mbiya. bavusela ama-altara amabi When you raise your altar, uma uphakamisa i-altar it yakho destroy the evil altar. qeda bonke Hayi, lobo yime nemleke. siphakame Lava ngey'nyawo kuyadestroy nyamuhla. ufuna Lava ukuyodestroy kuyadestroy ti-altara ufuna hinkwato ukuyodestroy ama-altara leti nga wonke kona ka vutomi ra empilweni wena. yakho A swi khataleki akunandaba ku ri malembe angakanani ukuthi na iminyaka matirha. engakanani yokusebenza Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.